nu sia nu si woŋlɔ ɖi ɖe mawunya me le blema la, ɖe woŋlɔe ɖi be wòafia nunya mí. Ale be mawunya la nana míanɔ te sesĩe, eye wòanɔ dzi dem ƒo na mí le nu si míele mɔ kpɔm na la ŋu. Mawu, ame si na ame nɔa te sesĩe, eye wòdea dzi ƒo na ame la, nawɔe be miaƒe gbe nasɔ, eye miawɔ nu si Kristo Yesu di la. Ale mi katã miatsɔ gbe ɖeka ado Mawu míaƒe Tɔ Yesu Kristo Fofo la ɖe dzi. Eya ta mixɔ mia nɔewo abe ale si Kristo hã xɔ mí ene. Miwɔ esia ale be amewo nakafu Mawu. Mele gblɔm na mi be Kristo va zu subɔla na Yudatɔwo be yeaɖee afia be Mawu la nyateƒetɔ wònye, ale be wòaɖo kpe ŋugbe si Mawu do na tɔgbuitɔgbuiawo la dzi. Ale be to esiawo me la, ame siwo menye Yudatɔwo la hã nava kafu Mawu le ale si wòvea ame nui ta. Woŋlɔ ɖe mawunya me be, eya ta makafu wò le ame siwo menye Yudatɔwo la dome, eye madzi ha akafu wò ŋkɔ. Wogaŋlɔ ɖi hã be, mi ame siwo menye Yudatɔwo, mikpɔ dzidzɔ kple Mawu ƒe dukɔ si wòtia la. Ŋɔŋlɔ bubu be, mi ame siwo katã menye Yudatɔwo, mikafu Aƒetɔ la, eye mina dukɔwo katã nakafui. Mawu ƒe gbeƒãɖela Yesaya hã gblɔ be, Isaya ƒe dzidzimevi aɖe ava do. Woakɔe ɖe dzi be wòava ɖu ame siwo menye Yudatɔwo la dzi. Eya ŋue woaɖo ŋu ɖo. Mawu ame si nana wokpɔa mɔ nɛ la, nana dzidzɔ kple ŋutiafa nayɔ mia me taŋ, elabena miexɔ edzi se, ale be Gbɔgbɔ Kɔkɔe la nado ŋusẽ mi be mɔkpɔkpɔ nagati mi o. Nɔvinyewo, nye ŋutɔ mekpɔ kakanɖedzi blibo be miezu ame vɔ keŋkeŋ, eye mienya nu geɖe ŋutɔ, ale be miate ŋu axlɔ̃ nu mia nɔewo. Le agbalẽ sia me la, medo dziŋlɔ nu geɖe faa be matsɔ aɖo ŋku nanewo dzi na mi. Mewɔ esia elabena Mawu ve nunye, de dɔ si asi nam be mawɔ. Dɔ lae nye be masubɔ Kristo Yesu le ame siwo menye Yudatɔwo la dome. Ale mewɔ subɔsubɔdɔ sia heɖe gbeƒã nyanyui si tso Mawu gbɔ la na wo, ale be ame siwo menye Yudatɔwo la nava zu vɔsa nyui si ŋuti Gbɔgbɔ Kɔkɔe la kɔ, eye wòdze Mawu ŋu. Esi wònye mía kple Kristo ye wɔ ɖeka ta la, mate ŋu aƒo adegbe le dɔ si wɔm mele na Mawu ŋuti. Nyemado dzi agblɔ nya aɖeke le naneke ŋuti wu nu si Kristo wɔ to dzinye. Le nya siwo megblɔ kple dɔ siwo mewɔ la me, be ame siwo menye Yudatɔwo la naɖo to Mawu o. Esia va me to dzesi kple nukunu siwo mewɔ kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe ŋusẽ la me. Ale mezɔ to Yerusalem yi ɖato keke Iliriko ke kpe ɖo, heɖe gbeƒã Kristo ƒe nyanyui la wòde go keŋkeŋ. Nye didi vevietɔe nye be maɖe gbeƒã nyanyui la le afi si womese Kristo ŋkɔ le kpɔ, be nyemagayi xɔtu ge ɖe gɔmeɖokpe si ame bubu ɖo da ɖi xoxo la dzi o. Woŋlɔ ɖe mawunya me be, ame siwo womeɖe gbeƒã na tso eŋu kpɔ la, woawoe akpɔe, eye ame siwo mese naneke tso eŋu kpɔ la, woawoe ase gɔme. Esia ta meɖoe zi geɖe be mava mia gbɔ, ke medze nam o. Ke fifia esi mewu nye dɔnu le nuto sia me vɔ, eye ƒe geɖewoe nye si mele didim be mava kpɔ mi ɖa hafi ta la, madi be ne meva yina ɖe Spania la, mava kpɔ mi ɖa zɔ. Mele mɔ kpɔm be ne meva ɖo ta afi ma la, mato mia gbɔ, akpɔ mi ɖa, anɔ mia gbɔ miakpɔ dzidzɔ ʋɛ hafi miaɖom ɖe ŋgɔgbea. Fifi laa la, mele mɔ dzem yina ɖe Yerusalem, be matsɔ nunana ɖe ayina ame siwo ŋu wokɔ la le afi ma. Makedonatɔwo kple Axayatɔwo ɖoe be yewoadzɔ nu faa aɖo ɖe ame dahe siwo le ame siwo ŋu wokɔ la dome le Yerusalem la. Nu wònye woawo ŋutɔwo ɖo be yewoawɔ kple dzi faa. Le nyateƒe me la, edze be woawɔe vavã.
elabena ne ame siwo menye Yudatɔwo la va le gome kpɔm le nunyoname si Mawu na woƒe gbɔgbɔwo me la, ekema edze be Yudatɔwo hã nakpɔ gome le nu nyui siwo woawo hã wokpɔ le xexe sia me la me. Ne mewɔ dɔ sia hetsɔ nunana la de wo si vɔ keŋ la, ekema madze mɔ ava to mia gbɔ ahayi ɖe Spania. Menya be ne meva ɖo mia gbɔ la, matsɔ Kristo ƒe yayra si le nyanyui la me la vɛ na mi wòasɔgbɔ fũu. Nɔvinyewo, le ale si míexɔ Aƒetɔ Yesu Kristo dzi se, kple le lɔlɔ̃ si Gbɔgbɔ Kɔkɔe la na mi ta la, mele kuku ɖem na mi be miakpe ɖe ŋunye ado gbe ɖa kpakplim vevie na Mawu ɖe tanye. Miwɔ esia be ne ame siwo mexɔ Yesu Kristo dzi se le Yudea o la, nagawɔ nu vevim o, gawu la, be subɔsubɔdɔ si wɔ ge meyina le Yerusalem la nadze ame siwo ŋu wokɔ la ŋu le afi ma. Ale be ne Mawu lɔ̃ la, mava mia gbɔ kple dzidzɔ, eye maɖi ɖe me. Mawu si na ŋutifafa la nenɔ kpli mi katã. Amen. Romatɔ tawi ade. Mede matɔ asi mia nɔvinyɔnu Foebe, ame si nye subɔla vevi aɖe le Krexia hame la me la dzi na mi. Mixɔe esi wònye Aƒetɔ la tɔ ta, abe ale si wodze be miaxɔ ame siwo ŋu wokɔ la ene. Kpekpeɖeŋu ɖe sia ɖe si wòhiã tso mia gbɔ la, minae, elabena eya hã kpena ɖe ame geɖe ŋuti. Nye ŋutɔ hã mele me. Medo gbe na Priskila kple Aquila, ame siwo kpe ɖe ŋunye míewɔ dɔ hesubɔ Kristo Yesu ɖekae. Esi míele hadede me kpakplii, wotsɔ woƒe agbe ɖo anyi ɖe tanye. Akpe na wo kakaka. Menye nye koe le akpea dam na wo, ke hame siwo katã le ame siwo menye Yudatɔwo la dome la hãe. Medo gbe na hame si le woƒe me la hã. Medo gbe na Epianeto, nye lɔlɔ̃tɔ si trɔ dzime va zu Kristotɔ le Asia la. Medo gbe na Maria, ame si wɔ dɔ kple veviedodo le mia dome la. Medo gbe na nye ƒometɔwo, Androniko kple Junio, ame siwo nɔ gaxɔ me kplim la hã. Wonye ame ŋkutawo le ame dɔdɔawo dome, eye wozu Kristotɔwo do ŋgɔ nam. Medo gbe na Amplia, nye lɔlɔ̃tɔ si le hadede me kple Aƒetɔa la. Medo gbe na Urbano, ame si hã le dɔ wɔm na Kristo kplim, kple nye lɔlɔ̃tɔ Stachis. Medo gbe na Apeles, ame si li ke le hadede kple Kristo me. Medo gbe na Aristobolo, ƒometɔwo hã nyuie. Medo gbe na nye ƒometɔ Herodion kple Narkiso ƒemetɔ siwo le hadede me kple Kristo la. Medo gbe na Trifaina kple Trifosa, ame siwo le Aƒetɔ la ƒe dɔ wɔm. Medo gbe na Persis lɔlɔ̃a, ame si le agbagba dzem, eye wòle dɔ wɔm na Aƒetɔ la. Medo gbe na Rufo, ame tiatia si le hadede me kple Aƒetɔ la kple dadaa, ame si nye hã danye. Medo gbe na Asinkrinto, Flego, Herme, Patroba, Herma kple nɔvi siwo le wo gbɔ la. Medo gbe na Filologo kple Yulia, Neria kple nɔvia nyɔnu kple Olimpa kpakple hametɔ bubu siwo katã le wo gbɔ la. Mido gbe na mia nɔewo, eye ame sia ame nana asi nɔvia lɔlɔ̃tɔe. Kristo ƒe hamewo katã do gbe na mi nyuie. Nɔviwo, mele nu xlɔ̃ mi be miade dzesi ame siwo he amemama dea amewo dome kple nuɖaɖia vanɛ, eye wotia tsitre ɖe nu si wofia mi la ŋu la, midze na wo, elabena menye Aƒetɔ Yesu Kristo subɔm ame siawo le o, ke boŋ woawo ŋutɔwo ƒe ƒodoe. Wotsɔa nya viviwo nɔa amewo kafum, eye woblia ame siwo mele vɔ̃ aɖeke susum o la. Ke miawo ya la, ame sia ame nya ale si miele to ɖom nyanyui lae, eya ta mekpɔa dzidzɔ le mia ŋuti. Nu si dim mele na mie nye be miadze nunya le nu nyui wɔwɔ me, ke le nu vɔ̃ɖi wɔwɔ gome ya la, mianye ame dzadzewo. Eteƒe madidi o. Mawu si na ŋutifafa la,
agba satana gudugudu ɖe miaƒe afɔte. Miaƒetɔ Yesu Kristo neve mia nu. Timoteo, ame si le dɔ ɖeka wɔm kplim, Lukio, Yason kple Sesipatro, ame siwo nye nye ƒometɔwo la hã do gbe na mi nyuie. Nye Tertio, mia nɔvi si le hadede me kple aƒetɔa la hã medo gbe na mi. Míeŋlɔ agbalẽ sia. Gayo, ame si gbɔ míedze, eye wònye mía kple hamea katã ƒe aƒetɔ la do gbe na mi. Erasto, dɔa ƒe gadzikpɔla kple mía nɔvi ŋutsu Quarto do gbe na mi nyuie. Mina míakafu Mawu, ate ŋu ado ŋusẽ míaƒe xɔse le ale si wòna meɖe gbeƒã nyanyui la tso Yesu Kristo ŋu kple ale si wòɖe nyateƒe nya ɣaɣla si wòɣla ɖi tso keke gbaɖegbeʋĩ ke fia la ta. Ke azɔ la, Mawu ƒe gbeƒãɖelawo ƒe nuŋlɔɖiwo va na míenya wo, eye abe ale si Mawu mavɔtɔ la ɖoe ene la, ena dukɔwo katã nyae, ale be amewo katã naxɔ edzi ase ahaɖo toe. Mina míakafu Mawu nunyala ɖeka hɔ̃ sia to Yesu Kristo dzi tso mavɔ me yi mavɔ me. Amen. Paulo ƒe agbalẽ gbãtɔ si wòŋlɔ ɖo ɖe Korintotɔwo ta gbã. Nye Paulo, ame si Mawu yɔ to Mawu ƒe lɔlɔ̃nu me be mava zu Yesu Kristo ƒe amedɔdɔ kple nɔvi Sostene ye le agbalẽ sia ŋlɔm. Míele ŋlɔm ɖo ɖe Mawu ƒe hame si le Korinto kple ame siwo ŋu wokɔ, eye wole hadede me kple Kristo Yesu la. Woyɔ mi ame siawo kple ame siwo katã subɔa míaƒetɔ Yesu Kristo le afi sia afi la ve be miava zu ame siwo ŋuti wokɔ. Yesu sia nye mí kple miawo sia ƒe aƒetɔ. Mawu mía Fofo kple aƒetɔ Yesu Kristo neve mia nu, eye woana ŋutifafa mi. Meda akpe na nye Mawu ɣe sia ɣi le mia ta, be wòto Yesu Kristo dzi ve mia nu. Esi miewɔ ɖeka kple Kristo ta la, mieti yi ŋgɔ le nu ɖe sia ɖe me. Vevietɔ le miaƒe nuƒo kple nunya me. Ale si miele ɖase ɖim tso Kristo ŋu hã, ƒo ke ɖe to sesĩe le mia dome, ale gbegbe be, esi miele lalam na ɣeyiɣi si míaƒetɔ Yesu Kristo na do la, gbɔgbɔme yayra ɖe sia ɖe su mia si xoxo. Eya ŋutɔ alé mi ɖe asi. Vodada ɖeke manɔ mia ŋu o, le míaƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkeke la dzi. Mawu ame si yɔ mi ve be miava de ha kple via, míaƒetɔ Yesu Kristo la, nuteƒewɔla wònye. Nɔviwo, metsɔ míaƒetɔ Yesu Kristo la afɔ na mi be miaƒe nu nasɔ, eye memama naganɔ mia dome o. Milé nɔvi si le nya siwo ŋu miebuna kple nu siwo dzi mieɖo akpe la me. Nɔvinyewo, mele sia gblɔm elabena xlɔe ƒemetɔwo na menya be dzre le mia dome. Nu si mewɔna lae nye be, wobe mia dome ame aɖewo gblɔ be, Paulo die mele, bubu ya be, Apolo die mele, ame kemɛ be, Kefa yome mele, eye bubu hã be, Kristo ƒe akpa dzie nyia mele. Mabia mi se, akpa vovovo mee woma Kristo ɖoa? Paulo ye woklã ɖe ati ŋuti ɖe mia ta alo Paulo ƒe ŋkɔ mee wode mawuti ta na mi ɖoa? Meda akpe na Mawu be hekpe ɖe Gayo kple Krispo ŋuti la, nyemegade mawuti ta na ame aɖeke ne woava gblɔ be nye ŋkɔ mee wode mawuti ta na yewo ɖo. Aha, meɖo ŋku dzi be megade mawuti ta na Stefana ƒemetɔwo hã. Ame siawo megbe la, nyemegaɖo ŋku edzi be mede mawuti ta na ame bubu aɖeke o. Menye mawuti de tagbe Kristo ɖom ɖo, ke boŋ be maɖe gbeƒã nyanyui la
Ome dit to asinye ha be matso nunye fofo pa down adegbe fan la o. Anyene ngusi adeke magano Christopher Tito gala ngu. Atito ga unya si me diagbe fan la. Movinya ko onye le amesi o le totrom la gbo. Kemi amesi o khode agbe ya la. Ma o pe nguse onye nami. O nglode ma o nya mebe. Ma na nunya la pe nunya na tron. Ma de nu gome se la pe nu gome se seda. Ekema afika amesi be ye nya nu la le. Keke si amenya vli la la de. De ma o metro amegbeto pe nunya ozu movi jojoa. Esi keke ame de ya ŋutɔ ƒe nunya tɔge adesi mawo do kpe ta la, edze mawo ŋu be wòatsɔ míaƒe movinya si míeɖe agbeƒãe la aɖe ame siwo xɔ edzi se la ƒe agbe. Yudatɔwo la nukunuwo dina be yewoakpɔ, eye Helatɔwo ya tia nunya yome. Ke míawo ya la, Kristo si woklã ɖe ati ŋuti la ƒe gbeƒã ɖem míele. Atitso ganya sia nye nuɖaɖia na Yudatɔwo, eye wònye movinya le Helatɔwo gbɔ. Le ame siwo mawo tia gome ya la, woɖanye Yudatɔwo alo Helatɔwo, Kristo siae nye Mawu ƒe ŋusẽ kple eƒe nunya, elabena Mawu ƒe nuwɔna si dze abe movinu ene la, nunya le me sãa wu amegbetɔ tɔ, eye Mawu ƒe nuwɔna si dze abe ɖe wògbɔdzɔ ene la, ŋusẽ le me wu amegbetɔ tɔ. Nɔviwo, mikpɔ mi ame siwo yɔ la ɖa, le xexea me ƒe nukpɔkpɔ nu la, nunyalawo me sɔgbɔ le mia dome o. Ŋusẽtɔ hã mebɔ ɖe mia dome o. Eye nenema ke mia dome ame geɖe hã medzɔ tso ƒome siwo ŋu bubu le la me o. Mawu tia nu siwo dze movinuwoe le xexea me la be yeatsɔ ado ŋukpe nunyalawoe. Eye wòtia nu siwo gbɔdzɔ la hã be yeatsɔ ado ŋukpe ŋusẽtɔwoe. Gawu la, nu siwo amewo mebuna ɖe naneke me o, eye womeɖi naneke o lae Mawu tia. Etia nu siwo menɔ anyi kpɔ o kura gɔ̃ hã be yeatsɔ aɖe nu siwo li xoxo la ɖa. Mawu wɔ esia alebe amegbetɔ aɖeke nagaƒo adegbe le eŋkume o. Mawu sia ke gbɔe wòtso be míezu ɖeka kple Kristo Yesu. Mawu wɔ Kristo sia wòzu míaƒe nunya, eto edzi tso afia na mí hekɔ mía ŋuti. Gawu la, Mawu to Kristo dzi ɖe mí hexɔ mí ɖe agbe. Eya tae woŋlɔ ɖe mawunya me be ame si be yeaƒo adegbe la, netsɔ Aƒetɔ la ƒo adegbe. Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 2. Nɔvinyewo, esia ta esi meva mia gbɔ be maɖe gbeƒã Mawu ƒe nya ɣaɣla la, nyemetsɔ nya gãwo alo aɖaŋu nuƒoƒo ɖe gbeƒãe na mi o. Elabena esi menɔ mia dome la, meɖoe be naneke manɔ nye susu me wu Yesu Kristo si woklã ɖe ati ŋu la o. Ame beli kple vɔvɔ̃nɔtɔ menye, hedzona nyanyanya ema yi. Nyemezã nya siwo lolo, siwo me amegbetɔwo ƒe nunya be ɖo o, ke boŋ meɖe gbeƒã gbedeasi la dzaa ko, abe ale si Mawu ƒe gbɔgbɔ la ɖe fia to eƒe ŋusẽ me la ene. Nyemedina be miaƒe xɔse nati tre ɖe amegbetɔwo ƒe nunya dzi o, ke boŋ ɖe Mawu ƒe ŋusẽ la dzi. Míenya ƒoa nu le nunya ŋu na ame ŋdeŋgɔwo baa, gake menye xexe sia me ƒe nunya alo edziɖula siwo si woxɔ ŋusẽ le xoxo la ƒe nya gblɔm mele o. Ke nunya si ŋu míeƒoa nu le la, wotsɔ nu edzi, heɣlae ɖe Mawu me. Mawu da asi ɖe edzi hafi xexea me va dzɔ, be woato nunya sia dzi ado mí ɖe dzi. Xexe sia me dziɖula ɖeke menya nya ɣaɣla sia o, elabena ne ɖewo nyae la, anye ne womeklã Aƒetɔ ŋutikɔkɔetɔ la ɖe atitsoga ŋu o. Ke woŋlɔe ɖi be, nu si ŋku mekpɔ kpɔ o, nu si to mese kpɔ o, nu si meva susu me na ame aɖeke kpɔ lae Mawu dzra ɖo ɖi na ame siwo lɔ̃e la. Mawu ɖe nu siawo fia míawo ya to eƒe gbɔgbɔ la dzi.
elabena gbɔgbɔ la dzroa nu sia nu me tsitotsito. Edzroa keke Mawu ƒe nu goglowo ke gɔ̃ hã me. Ame kae nya nu si le ame aɖe ƒe susu me ke? Ɖe menye eƒe gbɔgbɔ si le eya ŋutɔ me la koe nye oa? Nenema ke ame aɖeke menya nu si le Mawu ƒe susu me o, negbe Mawu ƒe gbɔgbɔ la ko. Menye gbɔgbɔ si le xexe sia me lae míexɔ o, ke boŋ gbɔgbɔ si tso Mawu gbɔ lae míexɔ, bena míate ŋu ase nu siwo Mawu tsɔ na mí faa la gɔme. Ale menye nunya si míesrɔ̃ tso amegbetɔwo gbɔ la míetsɔna ƒoa nui o, ke boŋ nu siwo gbɔgbɔ la fia mí lae, be ne míaɖe nyateƒe si le gbɔgbɔ me la fia ame siwo me gbɔgbɔ la le la. Ame si me gbɔgbɔ la mele o la, mete ŋu xɔa Mawu ƒe gbɔgbɔ la ƒe nunanawo o. Movinyawo ko woɖina nɛ. Mate ŋu ase wo gɔme hã o, elabena ame si me gbɔgbɔ la le la koe anya be nuvevi wonye. Ke ame si le gbɔgbɔ me la nya nu si nyo kple esi menyo o. Ɖeko ame aɖeke mete ŋu dze asi eya ma o. Woŋlɔ ɖe Mawunya me be, ame kae nya susu si le tame na Aƒetɔ la? Ame kae afia nui? Míawo ya la, Kristo ƒe tamesusue le mía si. Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 3. Nɔvinyewo, esi meva mia gbɔ la, nyemete ŋu ƒo nu na mi abe ame siwo le gbɔgbɔ me la ene o, ke boŋ abe ame siwo le ŋutilã me la ene. Meƒo nu na mi abe vidzĩ siwo wɔ ɖeka kple Kristo la ene. Notie me na mi, mieno. Menye nuɖuɖu sesẽ o, elabena ɣe ma ɣi la, mieti aɖu nu sesẽ o, eye fifi kura gɔ̃ hã la, miate ŋu aɖui o, elabena xexe sia me susu koe gale mia si. Nenye be miele ŋu ʋãm mia nɔewo, eye miele dzre hem la, ɖe esia mefia be miegale agbe nɔm abe xexe sia me tɔwo ene, eye miele nu wɔm abe amegbetɔ ɖe sia ɖe ƒomevi ko ene oa? Ne ame aɖe be Paul tɔe menye, eye bubu hã be Apolo dzie mele la, ɖe menye ame siwo meli ke o la ko mieganye oa? Evɔ ɖe, ame kae nye Apolo? Ame kae nye Paulo? Ɖe menye subɔlawo ko mienye, eye mieto mia dzi zu xɔsetɔwo oa? Dɔ si Aƒetɔ la ɖo na mía dometɔ ɖe sia ɖe koe míewɔ. Nye ya ɖe ko medo nukua, eye Apolo hã ti ko wòdee. Ke Mawue nye ame si na wòti. Ale menye ame si do nukua alo ame si de ti la ƒe dɔe nye vevitɔ o, ke boŋ Mawu ame si nana wòtina la ɖeɖe ko tɔe nye vevitɔ. Ame si do nukua kple ame si de ti la ɖe wosɔ, eye wo dometɔ ɖe sia ɖe axɔ fetu ɖe dɔ si wòwɔ la nu. Mienye hadɔlawo na Mawu, eye miawo mienye Mawu ƒe agble. Mawu ƒe xɔ hãe mienye. Nye la, Mawu ve nunye, eye wòɖom abe xɔtula gã ene. Ale meɖo xɔa gɔme anyi. Ame bubu va le tum ɖe dzi. Ame sia ame si le tum ɖe dzi la, nalé be na ale si wòatui ɖe dzi. Elabena woɖo xɔa gɔme anyi xoxo, eye ame aɖeke mate ŋu awɔ gɔmeɖoɖo bubu wu esi li xoxo, si nye Yesu Kristo la o. Nenye be ame aɖe tsɔ sika, alo klosalo, alo kpe xɔasiwo, alo ati, alo be, alo gbe bubu aɖe tui la, ame sia ame ƒe dɔ si wòwɔ la, ava dze, elabena wole ɖe ge afia le ʋɔnudrɔ̃gbe la. Dzoe wole tsɔtsɔ ge aɖee ɖe goe, eye dzoa ado dɔ si ƒomevi ame sia ame wɔ la kpɔ. Ne xɔ si ame aɖe tu ɖe gɔmeɖoɖoa dzi ti anyi la, ekema axɔ fetu. Ame si tɔ fia la, abo eƒe fetu, ke bebli hafi woaxɔe ɖe agbe, abe ame si do tso dzodzeaƒe me la ene. Ɖe mienye be Mawu ƒe gbedoxɔe mienye, eye be Mawu ƒe gbɔgbɔ la le mia me oa? Ne ame aɖe gblẽ Mawu ƒe gbedoxɔ la, Mawu agblẽ eya hã, elabena Mawu ƒe gbedoxɔ la, nu kɔkɔe wònye. Miawoe nye gbedoxɔ sia. Ame aɖeke megaflɔe ɖokui o. Ne mia dometɔ aɖe bu be yenye nunyala le xexe sia me la, netsɔ eɖokui wɔ movitɔe boŋ, ale be wòava zu nunyala, elabena xexe sia me tɔwo ƒe nunya nye movidzɔdzɔ ko le Mawu gbɔ. Woŋlɔe ɖe Mawunya me be, elia nunyalawo ne wole nane wɔm le ayeme.
wogagblɔ hã be aƒetɔ la nya be nunyalawo ƒe tamesusuwo nye nudzodzro, eya ta ame aɖeke megatsɔ amegbetɔ ƒo adegbe o. Miatɔ ko ame sia ame kple nu siawo katã nye, eɖanye Paulo, Apolo alo Kefawo, eɖanye xexea me alo agbe alo ku alo nu si le fifia alo nu si le vava ge o, wo katã miatɔwoe, ke miawo la Kristo tɔ mienye, eye Kristo nye Mawu tɔ. Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 4. Ame sia ame na bumi abe Kristo ƒe dɔlawo kple ame siwo wotsɔ Mawu ƒe nyaɣaɣla la de asi na, be woakpɔe dzi la ene. Ele vevie be mianye nudzikpɔla siwo ŋu woate ŋu aɖo ŋu ɖo le gonyeme la, meɖe fu nam kura be miawo alo ame bubu aɖe nadrɔ̃ ʋɔnum o. Nyemedrɔ̃ ʋɔnu nye ŋutɔ ɖokuinye gɔ̃ hã o. Nyemenya ne mewɔ nu gbegblẽ aɖeke o, ke esia mefia be menye ame dzɔdzɔe o. Aƒetɔ lae nye nye ʋɔnudrɔ̃la, eya ta migadrɔ̃ ʋɔnu ame aɖeke hafi ɣeyiɣia nade, alo hafi aƒetɔ la nava o. Ne eva la, ahe nu siwo ɣla ɖe viviti me la ɖe kekeli nu, eye wòaklo nu le aɖaŋu si amewo de ɣla ɖe susu me la dzi. Ema ye Mawu akafu ame sia ame si wodze be woakafu la. Nɔviwo, metsɔ nye ŋutɔ kple Apolo ƒe nya sia ɖo kpɔɖeŋui na mi, be ne miasrɔ̃ nu tso mía gbɔ, ne miagatra tso Mawunya gbɔ, migatsɔ dada bu ame aɖewo amegãwoe, ahabu bubuwo ya ame maɖinuwoe o. Ame ka gɔ̃e tsɔ wo ya wɔ ame tɔxɛe? Nu kae le asi o, esi menye ɖe wotsɔe na o? Nenye ame aɖe na o la, nu ka ta nèle adegbe ƒom abe wò ŋutɔ wò nu wònye enema hã? Ɖe mieɖi ƒoxoxoa? Miezu kesinɔtɔwo vɔa? Fia hã ɖum miele míawo manɔmea? Fiae mianɔ ɖuɖum pɛ, ne míawo hã míaɖui kpli mi hafi. Edze nam abe Mawu ɖe wòkplɔ mí ame dɔdɔwo ya vɛ abe amegbetɔwo katã ƒe mletɔ kekea ke ne. Gawu la, míezu abe ame siwo wotso kufia na be woawu le nukpɔƒe la ene. Modzakaɖenuwo ko míezu na xexea me gbadzaa. Mawudɔlawo kple amegbetɔwo siaa. Míawo míezu movitɔwo le Kristo ta, ke miawo ya Kristotɔ nya nuwo mienye. Míawo mienye ame gblɔewo, ke miawo ya ŋusẽ le mia ŋu, bubu le mia ŋu, ke miawo ya womekpɔa mi ɖe naneke me o. Va se ɖe fifia gɔ̃ hã la, dɔ kple tsikɔ le mía wum, míeti ɖovu me. Woƒoa mi nyamanyama dzodzro, eye míele tsaglã la tsam. Aƒe aɖeke mele mía si o. Míekɔa kutri hewɔa dɔ kple mía ŋutɔ míaƒe asi. Ne amewo ƒo fi de mi la, míeyra wo. Ne woti mía yome la, míedoa dzitsɔ nɛ. Ne amewo dzu mi la, míedia woƒe nyui. Míeva zu aɖukpodzinu kple gbeɖuɖɔ na xexea me katã va se ɖe gbe. Nyemele nya sia ŋlɔm be matsɔ ado ŋukpe mi o, ke boŋ be matsɔe axlɔ̃ nu mi abe vinye lɔlɔ̃tɔwo ene. Togbɔ be nufiala geɖewo le mia si le hamea me hã la, mia fofowo mesɔ gbɔ o. Meto nyanyui la gbɔgblɔ me va zu mia fofo, elabena miewɔ ɖeka kple Kristo. Eya ta mele nu xlɔ̃ mi be miato nye afɔtoƒe. Esia tae mele Timoteo, vinye lɔlɔ̃a. Choisis la radio Sion pour vivre. Choisis la radio Sion pour vivre.
Alléluia.